Pemirsa, Bank Indonesia nerus ngemargiang penyelah majang sumber pengelimbakan ekonomi Bali setiap saking pariwisata. Ngandalangi widang pariwisata pindah ke mesin penggerak ekonomi Bali. Ngawinang metu pengangguran sayaning cap sangkaning pembatasan sosial mewah ketutupnya nih pariwisata. Kepala Perwakilan BI Bali Trisno Nugroho nguningayang BI manggihin kahanan widang pertanian ring malsan pandemi puniki kantun becik ya diastun wenten talar pikobat sani kaarepin para petani. Parindikan inucap sangkaning samian krama muatang ajengan miwah soroh pangan tiosan sani kaasilang oleh para petani. Mawinan widang pertanian kantun presiden ngemit kahanan ekonomi saha kasukertan krama Bali ring tengahing widang pariwisata sani durung preside kaandalang. Ipun reksain wenten pergeseran pantara kontribusi pertanian miwah widang usaha akomodasi makanan dan minuman akmamin. Ring triwulan kali tali kali dase kontribusi pertanian sayan becik. Sadurung wenten COVID, wantah solas kantos 13%, mangkin incap menados 16%. Yening kahanan inucap nerus memargi becik widang pertanian Presiden Limbak Mairingan sareng widang akmamin sanitaler Presiden nyokong panglimbakan perekonomian Bali. Antuk punika BI nerus ngelimbakang potensi ekonomi krama silih tunggil nyane mejalaran klaster kesuna. Pangupaya inucap satios nincapang kasukertan taler ngemit stabilitas inflasi. Silih tunggil tugas BI wantah ngemit tur nguperipe kestabilan nilai rupiah silih tunggil parindikan saning ngiusin wantah kestabilan tingkat harga bahan pangan strategis volatile food. Kesuna wantah silih tunggil komoditas pangan sane ketah ngawinang inflasi. Antuk punika pasokan sane deg-deg kabuatang antuk ngemit pengarga ring tingkat konsumen nenten kaon mawinan inflasi kanton presiden keandegang. Satios punika taler pindah ke sumber pendapatan utama majang para petani. Nganutin program pemerintah sane mangkin panglimbakan kesuna kauduhang ring pangupaya ngripte pembibitan kesuna sane becik nuju swasembada kesuna. Swardika Bisnis Bali.